Ngokutsho kwehlolombono yeSewula Afrika, kibomma abayikulungwana ababelethako, abahlanu babhubha basazithwele namkha ngemva kwenyanga ezimbili babelethile. UMaggy Mphahlele wendaweni Ga-Mphahlele obeneminyaka ema-35 ubudala wamukelwe esibhedlela selibwarhomu ngomhla ka-10 kuNtaka uyokubeletha. Uthe angakabelethi wathunyelwa esibhedlela seMankweng ngelanga elilandelako ekuseni bona yokubelethela khona ngokusikwa ngemva kokobana akhutshukelwe yi-blood pressure. Umndeni lo uthi lokhu abakutshelwa ngebesizo elirhabako abasa umbalwa esibhedlela seMankweng akufani nalokho abakutshelwe izinsebenzi zesibhedlela esimayelana nokwenzeka nakafika esibhedlela. Gopela gore setšhaba se nthushe ka go humana bohlatse jwa gore na ngwana o bolaile ke nkare ke tsere nako e telele ke monyaka go tloga di-11 go ka mo kgotsa ka di-25. Mphahlele bekayokubhebhula umntwana wakhe wesithathu nakaza kuthunyelwa esibhedlela sePietersburg ePulukwane ekukulapha abhubhele khona. Umndeni Ga-Mphahlele uthi abodorhodere besibhedlela esikhenge baziswe bona uMphahlele wayesanda ukubeletha, yeke-ke uthi uza kuhlawulisa isibhedlela esingobudlabha kubangele ukubhubha komntwanabo nomntwanabo. The child passed on in hospital, yet the report it says the child came dead in hospital. Okhulumela umnyango wezePilo weLimpopo uNelchikwambane uthi angeke aphumelele ukuveza imininingwane eminingi embikindabeni ngendaba le. Uba umndeni ukuthi awuvakatshele isibhedlela seMankweng ufumana ilwazi elinabileko. We are looking for a help, those who can help to find out the truth, to help us to find out what happened exactly about this matter. Umndeni wakaMphahlele ufuna impendulo begodu uthi ufuna kuhlolwe ifuzo yesana msinyazana bakhona ukuzingcwabela amalunga omndeni abo.